Nabi yung pahinggan tandang terangan si kafir Allah batu jumlah Ramadan duantun hijrah Nabi perang pada masanya Nuyung perang Yahudi Allah kafir kaji menghimpun jika pun Nabi Allah kafir kaji menghimpun jika pun Nabi kafir kaji pegendong Nabi hanjir terpilih Nabi sujud bang Tuhan mengkalamkan ilahi Allah Nabi sujud bang Tuhan bermenang dalam perang sabit Lehenyan Nabi cincang meregam pedang sakti Allah Nabi beliau perang si kafir Allah baju Ramadan duantun hijrah Nabi perang pada masanya Nuyung perang Yahudi Allah kafir kaji menghimpun jika pun Nabi Allah kafir kaji menghimpun jika pun Nabi Allah Nabi maju dalam perang nejang takut si kafir Hamzah kalah kuat kurang sampai tanya Allah benda Abi Zubaidah berangkat ikut Nabi ada kuda ke pasar maju dalam perang sabit Allah Nabi gayung pegendang tanda si kafir Allah batu jumlah Ramadan duantun hijrah Nabi perang pada masanya Nuyung perang Yahudi Allah kafir kaji menghimpun jika pun Nabi Allah kafir kaji menghimpun jika pun Nabi Allah Abi Talib menerangkan jadi pahlawan dengan harapan dengan Zulfaqar kepenari Allah sigakan situ kafir dalam tanah dilepaskan kafir yang ladung pingsan kala Sayyidina Ali Allah Nabi hidup pegendang tanda si kafir Allah batu jumlah Ramadan
Allah kafir yang ada wajib takbir pun berkumandang, bendera umat Islam maju dalam persabi. Allah Nabi bergerak tanda pasti kafir. Allah batu juga Ramadan dua hijrah Nabi pang pada masanya Nayu Prabi Yahudi. Allah kafirkan mengimpun haji dikepung Nabi. Allah kafirkan mengimpun dikepung Nabi.